Le platform bantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Uma khona lo ongakholwa, siyathemba ungenele kuzofunda ekuphikisana. Futhi nathi siyathanda kulezi inkulumo ezikhona namhlanje sike siphume nje kuzo siyithulele. But sesiyikhulumiswa ukuthi baningi abayoduka. Baningi abayophila ngokwesaba ukukhonzela uNkulunkulu bangabi ne-freedom ekukhonzeni. Mhlawumbe siqale kanje. Uma mina njengoba ngila eKZN nginonkosikazi mhlawumbe useGoli noma usePitori. Bese kuthi njengoba ngila eGoli ela eNatal umkama aphila noma kanjani lala namadoda faka amadoda emzini wami enza noma yini ayi noma ikupha phuza yenza zonke izinto ongayicabanga bese ezwa ukuthi ngolosihlanu ngiyabuya bese umkami ke eqoqa amabhodlela khipha ogwayo hide inamba zamadoda eyenza zonke lezi zinto ngesizathu sokuthi uzwile ukuthi ngiyabuya noma ngingafika ngemncome ukuthi iphathe kahle but iqinisa kayiphathanga kahle futhi isizathu sokuthi ehlukana nalezi zinto ahlukane nazo ngenxa ukuthi uzwile ukuthi ngiyabuya. Ziningi inkulumo ezikhona ezikhomba ukuthi uJesu uyafika uyabuya maduze nje. And for that reason abantu abaphila impilo engcwele. Abona once ingqondo yasetelwa ukuthi uphila impilo engcwele ngoba uJesu uyabuya. It means you are not a Christian. You are not faithful servant. Because the only thing ekwenza ukuthi uphila ubungcwele usabela ukusala. Awuphili yona impilo engcwele ngoba uthanda uNkulunkulu. So ke uyayifanele nomuntu olala namadoda aphila ubungcwele kuphela umindoda izilo into yodwa. Kuyoba wrong uma sifundisa abantu ukuthi abaphila impilo engcwele ngoba bazosala. It means soba nabazalwa naba-act holiness because ekumele soku-emphasize ebandleni kaKristu ukuthi abantu abaphila impilo engcwele ngoba bamthanda uNkulunkulu. Umuntu oyiphethe kahle akusena lo hlukana namadoda ngoba indoda iza. Ulo okwazi ukuyihlukanisa angasakwazi uku-entertain izinto eziphuma eceleni ngoba ezazi ukuthi unkosikazi womuntu. Lezi inganekwane nezikhuluma igcwelela zabantu onethi abalunge because uJesu uyabuya. Noma bangalunga namhlanje ngoba uJesu uzobuya kusasa they will never make it ngoba basibona abazalwane bakazi uJesu bamthanda. They are acting. Lezi zinto siyafisa ukuthula nathi singayikhulumi but iqiniso lithi awukho Jesu obuya ngoSeptember la. Iqiniso lithi uJesu angabuya noma nini angabuya nakusasa angabuya manje le video ungakayiqedi ukuyibuka buye. Le ndaba oSeptember nobanibani siyomkhumbuza nithi mhla kabani mhla ka-23 24 banibani sizomkhumbuza umhla ka-26. Musani kwenza abantu bangamthandi uJesu ngokuphelele. What we need to preach ukuthi uma nithi niyamthanda uJesu philani impilo emthokozisayo hayi ngoba nisaba ukuthi nizosala. Uyisuke unganayo unkosikazi uma eyiphatha kahle ngoba ekubona asunkosikazi loyo. Kodwa wonke umuntu wesilisa wethu useGoli uphesheya into ekwenza ube nesibindi ube nesithunzi njengendoda ukwazi ukuthi nginomfazi mina uyangihlonipha noma ngingekho. Ekamereni lami akafaki noma ubani ngoba uyazi ikamera lendoda yakhe. Sithunzi silethwa ukwazi noma ungamboni. Manje lamabibi lawa esiwalungiselela uJesu ngeke azambone vele uJesu ngoba they are not holy. So ke ngeke kulekelela vele ukuthi ufuna ukuyilungisa ngoba usaba ukusala ku-rapture. Vela noma uthi ulungisa namhlanje wenzele kusasa ngeke because what you are doing you are acting because usaba ukusala. Now ke asilungise nabantu bephila impilo engcwele ngoba bemthanda uNkulunkulu not because basaba ukusala. So ke abamthanda uKristu laba bayilungiselelayo bephila impilo eyithokozisa lo bamthandayo. Hayi lamabibi labazoya kutshwala ngoba athi ayasala ngoSeptember. Now ke niyenza ivangeli abantu baphila ifake beli ethe khona abantu abayosuka
emadodeni abo abakhipha ababuyele ekhaya ngoba basaba ukusala ngoSeptember. But the question ukuthi uma baphume emkipitweni physically, spiritual baphumile yini? So ke uIsrael noma wayephumile eGibhite ngenyama physically, but lithi iBhayibheli iGibhite lalingaphumile kubo. So ke lezi zinto sithanda ukuyikhuluma, but sesiyikhulumisa ukuthi yekani lezi inganekwane ngoba nidukisa abantu abaningi. Asishumele uthando lukaKristu elenza abantu baphila impilo engcwele, not because basaba ukusala. Unesizathu ukuthi why uJesu ethi chapter 17 ncwadi kaJohana athi ngibathandazela ukuthi bagcine khona ezweni. Unesizathu ukuthi uJesu why sathi siqeda ukusindisa ungasisusa la, because we need to represent izulu. Sihamba la basibona sirepresent uNkulunkulu buka uNkulunkulu emhlabeni. Bathi abantu wonke amantombazana yajolo wena ungajole, bathi bonke abantu bayigebengu wena ungabisisa isigebengu. And for that reason uNkulunkulu adunyiswe. But lento yokuprogram abantu ngoba balindele uNkulunkulu, balindele uJesu uzobuya, so kumele bayilungisa ngoba kubuya kukaJesu akusibona abazalwane. Ukubuya kukaJesu nokungabuyi kwakhe thina sisala siready. Lithi iBhayibheli lolo suku liyofika, angeke ukufika kwalolo suku ngeke lisethuse thina ngoba asibona abantwana bomnyama singabantwana bokhaya. So kubuya kukaJesu akusabisi. Uma unkosikazi oyiphethe kahle awunandaba nomuntu umyeni wakho ubuya nini, noma uthi unoka ngo-12 no-1 noma uthi ubuya nini. Why? Because you know ukuthi ulinde yena vele. So noma ngathi ubuya ngasiphi isikhathi, you don't need to clean it what awudingi kwenza lutho ngenxa ukuthi sabela ukubuya. Ofethi ziyekeni lezi zinto nizane isikhulumisa indaba, asithanda ukuyikhuluma. Abantu abashunyeza ukuthanda uKristu baphila impilo engcwele ngoba bayamthanda, niyekele uku-actor.